Id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħlaq il-Park tal-Familja f'Marsa Scala affettwat eluf ta' persuni li kienu qed iżuru l-park u jgawdu mill-faċilitajiet li dan joffri. Kien f'Lulju li għadda li l-Ministru Leo Brincat kien ħabbar li l-akbar park ta' rikreazzjoni f'Malta, inawgurat mill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-leġislatura li għaddiet, kellu jagħlaq għal żmien indefinit. Dan l-istazzjon tkellem ma' xi persuni li min-naħa tagħhom esprimew id-diżappunt għal din id-deċiżjoni. It's a shame that it's been closed. A lot of effort and money's been put into it. And it's affecting the local people, even tourists. It seems a shame that, like my wife said, all the money that was put into it, why it's sort of closed at such a short notice. Kenna park fej setaw il-familja nar taħat imorru bit-tfal fej jistaw jieħdu pjaċir u issa l-qonna wkoll. Skont dak li kien qal il-Gvern kien hemm rapporti li jista' jkun li l-park huwa espost għal periklu li ġej mill-impjant ta' Sant'Antnin. Waqt intervista fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista, l-Prim Ministru kien qal li min jieħu l-itfal tiegħu fil-Park ta' Marsa Scala ikun qed jagħmel aġir assassin. Jien bħala ġenitur kieku dak naraħ aġir assassin. Aġir mhux tal-mistħija li laqqas jista' jiġi maħfur. Iżda ironikament il-ħaddiema li jaħdmu fl-impjant ta' Sant'Antnin stess li jitmexxu minn aġenzija tal-Gvern għadhom qed jirrappurtaw normali għax-xogħol. Għana jekk kienu skont il-rapport li jem emmek huwa vera li jista' jkun hemm ta' xi periklu jew ieħor u għamel sewwa li jingħala. U skont ir-rapport li smajt jiena hemm il-fatt li dak il-ħaddiema mhux hemm f'ċertu periklu. U fost il-persuni li tkellmu magħna li kienet għadha ma tafx li l-park ingħalaq. What, this park here? It's closed. I was just about to take them up there anyway, so obviously they're not going to go. So it will affect them because now we've got to find somewhere else to go to take them. So yeah, it's not a good idea. Mario Frendo għal Net News minn Marsa Scala.